Андан кийин мына өтө биздин кыргызга көп болгон нерсе, сасык байларыбыз көп, бул койлордун зекети. Зекет канча койдон берилет дейт. Жооп: эгерде койлор 6 айдан ашык жайыттан оттоп жана алардын саны 1 жыл бою 40тан көбүрөөк болуп турса, алардын зекетин берүү парз болуп эсептелет. Алардын зекетин берүү, урматтуу бир туугандар, парз болуп эсептелет. 40тан 125ке чейин 1 кой берилет. Эгерде 40 коюңуз болсо, же 125ке чейинки болсо, сумма болсо 1 кой берилет. 120га чейин. 121ден баштап 200ге чейин 2 кой берилет. 201ден 399га чейин 3 кой берилип, 400ден 499га чейин 4 кой берилип, андан ары ар бир 100 башка 1 кой берилет. 500ден 599га чейин 5 кой, 600ден 699га чейин 6 кой, 700ден 799га чейин 7 кой деп туруп, ошентип нарака чейин кете берет. Эчкилерден зекет берилеби? Ооба, койлор сыяктуу эле эчкилерден дагы зекет бериш керек. Эчкилердин зекети койлордук сыяктуу эсептелет. Жана ошондой эле булардын майда кичинеси бар эсептелет. Ошол кой козу жана эч козулары менен улактары менен 40 болсо да 40ка жеткен болот. Урматтуу бир туугандар, сөзсүз түрдө жанагыдай бир түшүм бере турган же жанагыдай бир тукум бере турган чоң жаныбар, чоң мал болушу урматтуу бир туугандар эмне шарт эмес эсептелет. Кудай таалам бардыгыбызга мына ушул зекетибизди толук бергенди насип кылсын. Bir үй bilen 3 уулу бар. Койлор малдар чогуу багылат. Бирок малды 3кө бөлүп энчелеп койгонбуз. Малдын жалпы сан 60ка жетип калды, ар бир баланыкы 20га жакын зекет кандай берилет? Эгер мал энчеленип, кимдин малы кайсыл, кимдин уй кайсы, сары үй менен кара үй болуп бөлүнсө, анда зекет берилбейт. Бирок үчөөнүкү чогуу болуп, bir үй мунунуку деп айтылынбайт, бирок эс үчөө бир болуп шериктеш болгон болсо, анда буларга зекет берилет. Карагыла, мал чогуу бакканда ар кимдин малынын башы анык болуп, сеники меники деп белгилүү болсо, анда ар ким өзүнүн малынан зекет берет. Бирок болуп туруп 60 малыбыз бар, 60 үйдүн үчөөбүздүкү деп. Бирок именно бул үй мунуку эмес, бирок жалпысы үчөөбүздүкү десе, андан зекет берилет. Анткени уй 30га жеткен зекет берилип баштайт да. А булардык 3кө бөлгөндө 20дан болуп калса зекет берилбейт деген сөз. 40 кой болгон болсо 1 кой зекет бериш керек. Же топтолгон акчадан берүү керек. Эгер ошолорду бербесе, малың же акчаң арам болобу? Ооба, ушундай айтышат. Мисалы үчүн 40 коюң болуп 1 кой бербесең, анан бербей туруп ошо коюңан союп жесең, кээ бир алдындар арам дейт. Анткени бирөөнүн акысын жеп атасың дейт. Бирөөнүн акысы бар сенин малың. 40 коюң болуп 1 кой бербесең, ошол коюңан союп жеп атсаң, жегениң арам дейт. Анткени бирөөнүн акысын жеп атасың дейт. Эми бул чындыгы мен жаман көрбөй тургандар. Шарият ушундай. Өзүм малым өзүм билем ишимди деп да айтышым мында бир. Жок, сенин малың Кудай берген сага. Кудай алып да коюшу. Андан кийинки сыпат валлазина хум лиззакати фаилун, алар зекетти ада кылып толук берүүчүлөр деди. Бай болуп туруп зекетин бербесе, канчалык намазды хушу хузу менен окуп, канчалык жаман сөздөрдөн алыс болгону менен зекет бербей турган болсо, бул дагы кутулта турган ыйманга эмес болгон болуп эсептелет. Демек, зекетти берүү, адамдардын дүйнөсүндөгү акысын берүү, бул чыныгы момундуктун белгиси. Имам Ахмаддын риваятында Азирет Абу Хурайрадан пайгамбарыбыз айтат: "Силердин бириңердин тапкан дүнүйөңөр кыямат күнүндө башы таз болгон жылан болот" дейт. Андан ээси качат дейт. Бул жанагы жылан, дүнүйө мүлкү жылан аркасынан кубалап, барып манжасынан баштап соруп баштайт дейт. Анткени эмнеге десе, ошол колу менен берген эмес, колунан баштап соруп баштайт дейт да. Адамды соруп коет кайдымкы дейт. Ошон үчүн этият болуш керек. Зекетин бербеген дүнүйө мүлк өзүнө өз душман болот экен. Ва ан ибн Мас'уд радияллаху анху ан набий саллаллаху алейхи ва саллам кала: "Ма мин ражулин ла юадди заката малихи illa ja'ala Allahu yawm al-qiyamati fi unuqihi shuja'an thumma qara'a alayna musadaqahu min kitabillahi ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. İbn Mas'ud aytat, Peygamber aleyhisselam aytты deyt, kaysı bir adam özünün malının zeketini berбесе, zeket berilmegen mal kıyamat anın moyununa жылан bolup orolot deyt. Dep kelip, oşol aytkan sözünün dalili katarında Kur'an-ı Kerim'den bul ayatты okudu. Bul jerde aytat, biz bergen Allah Teala özünün fazlı kerami menen. Yani Kudayım sana baylık verirse, bu senin tındığından, kıyındığından, estülüğün ölmez. Bu Allah'tan fazlı kerami menen.
Карасаң кээде бир мындай бир адамдар деле бай болуп калган болуп таң кала бересиң да. Сен аябай эстүүсүң, этикеттин баарын билесиң, бизнестин сырларын билесиң, 2 дипломуң бар. Бирок сен кем багасың. Анан карасаң bir galdir-guldir büröyle bay bolup kalgan bolot. Eki sözün koşup şunday emes mi? Şunday. Eki sözün başın koşup söyleye albayt. 8. klası bütken bilimi var. Bирок карасаң үйлөрдү салып аткан болот, машинеси бар. Sen dünyölük siyaseten Churchill'den başlap söylöysün, buyaka çeyин, bирок sen kim bagasın? Oşon kolun karap oturasın. Oşondan эле bile versen bolot, demek baylık Kudayдын fazlı kerami jeke özünün aykölдүгү менен берилет. Tatkısızga dele. Tatkısızga dele beret. Kuday oşonu sınap koyot. Taң kalasın, ey toba kılayın ey. Bunu koyu versen, uyaka varıp bir nasurap gelgeni jarabay turgan adam. Bирок bay bolup ketken adam da. Kuday oşonu berip koysa. Koreyada altındın jogorku probası koldanılgan üçün nisaptın baası $4000 жақын чыгат экен. Zekettin esebi ar mamlekette ar kanday bolubu je birde esептелинеби? Ar kayсы mamlekette ar kanday bolot? Anan altındın probası en jogorku esepke alınmat, ortonkı altın alınat. Ne? En jogorku proba, en tömönkü probаны alıp durup, ortodogу proba kança bolsa oşondan zeket çıgarılat da. Eğer jogordan çıkarsaң anda bizde dele kımbat bolup ketmek. Oşon üçün ortoço probada altındın baası bolot. Ar mamleket özünçө çıgarılat. Zeketini bir yerden çıkarasın, bирок bizge jönötsöң dagı oşol Koreya esebi menen çıgarasın zekettin baasın. Wa fi sadaqatil ghanami, koydun sadakası fi saimatiha, saima degeni kol karabagan koydu. Egerde bir koy, je bir uy adamdın kolundan çöptü 6 aydan köp jese, aga zeket berilbeyt. Çönüktü 6 aydan köp jem jese, çöp jese, kol menen karay turgan bolsa berilbeyt. 6 aydan köp jayloda jayılıp jüre turgan bolsa, jaylodan ot jey turgan bolsa taladan, muna oşogo zeket berilet. Saima degen ot jegen degeni. In kanat 40 ila 20 ve 100 şatun. 40 koydan 120'ga çeyin bir koy verilet. Kança koyunuz var? 40 koyunuz var, bir koy, 41 koy, bir koy, 60 koy, bir koy, 80 koy, bir koy, 120 koy, bir koy. 120'ga 3'tü verveysin. 120'ga dağı birdi veresin, 40'ga dağı birdi veresin. Fa iza zadat ala 20 ve 100 ila 100 fa fiha şatani. 120'dan aşıp, 120'dan aşıp 200'e çeyin 2 koy veresin. 120, 121, 122, 200, 2 koy veresin. Fa iza zadat ala 100 ila 300 fa fiha 3 şiyahin. 200'den 300'e çeyin 3 koy veresin. Karaçı bayıgan sayın sana cengillik bolot. 3 koy veresin. Fa iza zadat ala 300 fa fi kulli 100 şatun. 300'den narı her bir cüzüne birden koy veresin. 1000 koyuna 10 koy veresin degen söz bolot. 1000 koydan 10 koy verse kıyın mı 10 koy bu? 10 koy bu? Çok koy verip gördüңөр özün? Mal boğrat menen teğde. Adam boğurun kesip atkanday bolot kende. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. Yani bir adamdın janağı talada 6 aydan köp ottogon malı deyt. 40'tan kem bolsa 39 koyu var eken. Eçki peçkisi menen çok olup, buga eşteke vacip bolboyt, bирок kalasa bersin deyt. Yani 40 bolu şart demez, 30'du versin daha köpeytip bereveret. Şükür degen söz bilesiňer be. Bu Kırgızda ölüp barassan, doktor doğru bassan gelip sorasa kanday Kudayga şükür deyit de. Jakşı bolup kaldım Kudayga şükür deyit. Ölüp atat. Erten ketsen kayra janazaga çıkırat. Köp dem salgan çıkırat, bizden bar dem salabız. Aksakal kanday elhamdülillah şükür deyit. Eşike çıksan kayra gelip Kur'an okup ketin janaza bolup. Oşonda ölüp barasa Kırgız şükür deyit de. Ana men aytam bu Kırgız aldamçı. Emnege bunda şükür deyiveret. Ölüp atam, kıynalıp atam debebi desem, görse bul el dindi bilgen el eken da. Kur'an-ı Kerim'de Kuday Talam aytып atat. Men bergen jakşılıkka şükür kılsaňar, köpeytip berem dep. Demek zeketke jetpegen adam dele şükür kılıp berse, aga dagı köpeyip ketet akçası degen söz. Adamdın akçasına şükür etiş gerek, adamdın akılına şükür etiş gerek. Kudayım iman berdi, imanга şükür etiş gerek. Oşonun hareketini görüş gerek. Kudayım sen hakikat tanıtıp koydu. Oşol hakikatı başkalarga jetkir. Oşol şüküründe turat. Sen hakikatı bildin mi? Oşonu başkalarga davat et. Oşonda şükürü turat urmatly bir tuğanım. Akılın köp, akılın elge hizmet kıldır. Oşonda şükürü turat da. Oşonda Kuday Talam akıl koşup beret.
beret, baylığına baylık koşup beret, ilimine ilim, hilmine hilim koşup beret. Şükür kılıp Kuday sana bergen jakşılıkты öz orduna işletүү деген söz. Ana jönde şükürde otura berseň, anday bolboyt. Bukhari Muslim hadisinde bala kezde toylarga barsaňyz, awuşkalar törde oturup süýlep atkan bolat. Uşul hadis süýlep atышкан bolat da. Anan ugup, anan özünçe keyin öyle öz kişini okup algandan keyin moldalar aytып berет eкен, ayılda moldalar. Şunda kantip öyle şuntup kelsin. Ana müýüzü menen süz ötken, muno menen muno ötken. Ben özüm oşunda öyle jüde öğretilem, kajalat bolup. Moldalar hem munda atta kalgan eken, köp düşünbeyt eken dep. Keyin okup atkanda oşolorдун aytkan söz şune eкен. Bukhari Muslim hadisleri. Bolğan akıl jetpeyt eken, oş akıl jetpegenden keyin akıl jetpegende senin bardygın jok ekende öyle bolat kesinde. Jok андай bolboş kerek, aytat berdi. Abu Zar aytdı, Peygamber aleyhisselam aytdı deyt. Kaysıl bir adamdın töösü, je uyu, je koyu bolup turup, oşonun akısın, zeketin berbey turgan bolsa, kıyamat gününde oşol uy, koy, töölördün bardygy en çoň awalında bolup, en semiz, en tolup jetken awalında bolup, oşonu tuyaktary menen tebelep basıp, özünün müýüzleri menen bunu süzüşöt deyt. Akırkı süzüp bütkөндөн keyin kayra birinchisine kaytıp gelip, aldaga süzüp başlayt, adamdardın ortasında çeşim çıkkanga çeyin. Tozok beşke girip ketkenge çeyin, şöntüp bular oşol maldardan da tayak çep, urmatly bir tuğandarım jüre beret deyt. Bukhari Muslim hadisi. Kimde kim bul hadiste daif je jok dey turgan bolsa, imandan çıkıp ketiş kıyınırak, birok emne söz türde zındık bolat. Antkene bul muttafak aleyh hadis. Birok zekettin parzlygy mutawatir, Kur'anyň özü menen gelet. Zekettin parzlygy Kur'anyň özü menen gelet. Kimde kim zekat parz emesi imandan çıkıp kapır bolat. Biraz turup bul jönde mesele gelet.